Ang zone 2 nahimog. Zone 4 yatay. Hey, hi Jay. 1K. So that's 5:39 guys. Guys, smile pre. Guys, Palumbia ta guys. Pasaka ta. Diretso tas pisuhan gi. Di kami padulong. Sanjay. Tungas na ta guys. Oh. Ang zone 2 nahimog. Zone 4 yatay. Yawang aero. Yeah. 8K na 8K. Walang pa? Okay. 8km na, 8km. Namin diri oh. Nag-disco ang mga prisuhan no. Libo man sila. Murang na-disco dia sulod guys. Mga prisuhan ba? Adlaw sa dalaw karon. Dalaw na to itong mga amigo diri guys. Sulod na lang punta, diri may kamta padulong. Ha? Palaban sa saging guys kay sige lagi. 11km. Let's go. Layo na kayo mga kauban guys. Biyaan na ta. Okay ra. Basta lingaw. Ano Seattle's best guys. Pangapin na mo guys. Surrender guys. Sabi Pimentel guys. 15.40 rang na-record guys kay dugay nagconnect akong GPS ba. So tingnan nun sa accurate pero 16 km na ni guys. Actually nagpas pa. Anyways, nasa 5 na tayo guys. Sunod na pod.